Туугандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын катталуучулары, курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 24 сентябрь 2025 жыл. Бишкек шаары Моссовет доллар 87 сом 35 тыйын. Бул жагынан көрсөтөлүчү. Евро 102 сом 60 тыйын, рубль 1043, тенге 0.61, фунт 116 сом 50 тыйын, юань 12 сом 50 тыйын. Туугандар, мына каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Мурас доллар 87 сом 35 тыйын, евро 102 сом 50 тыйын, рубль 1042. Финка банкта рубль 104 тыйын, сатып 108 тыйын. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 102 сом 40 тыйын. Көрүп алыңыздар, шашпай. Рубль 104 тыйын экен банкта. Сириус доллар 87 сом 35 тыйын, евро 102 сом 20 тыйын, рубль 1043, тенге 0.61, юань 12 сом 20 тыйын, дирхам 21 сом 40 тыйын, сум бул жерде 0.005 экен. Мына достор, ушундай эң төмөн барго ушул обмен экен. Бостондо рубль боюнча 1.037ден алып атат. Доллар 87 сом 35 тыйын. СЛТде доллар 87 сом 35 тыйын, евро 102 сом 50 тыйын, евро жогорулап калыптыр, рубль 1.043, тенге 0.15 лира 1.85, лира түшүптүр, сум 0.065. Акча алмаштыруу жайында доллар 87 сом 35 тыйын, евро 102 сом 50 тыйын, мынакей күнгө чагылышып атат, рубль 1.043. Банк доллар 87 сом 20 тыйын, евро 102 сом 30 тыйын, рубль 1.042. Банкта 1.042 экен рубль боюнча. Бештен ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин, эң башкысы. Аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин, эң башкысы.